pula nakakalaluannya diambo sa paninya kinilu. Armen Sultan Pamuncak nan Sati dahulu kini Bagala Datuk Pamuncak nan Sati. Arif Kurnia Sultan Pamuncak nan Sati dahulu kini Bagala Sultan Pamuncak nan Sati. Benri Jamaris Sultan Pamuncak nan Sati dahulu kini Bagala Tuanku Pamuncak nan Sati. Sado nan tacurai terpapahkan dari awal sampai akhir. Kok kabuki nak dibawa semua mendaki, kalurah dibawa semua menurun. Kok tiba kusui jeranya dalam nagari nak dibawa sadaun makan. Kok tiba dia di balai rami nak dibawakan gala beliau. Khusus kepada Nyek Datuk Pamuncak nan Sati. Kok tiba kusui jeranya dalam nagari nak dibawa menyelesaikan, kalurah nak dibawa mempajanikan. Sekian kelaluannya muanta, entah sampai ke depannya. Sampainya Sampai ke depan. Allah nan kelaluan dinya ke kami. Armen Sultan Pamuncak nan Sati dahulu kini Bagala Datuk Pamuncak nan Sati. Arif Kurnia Sultan Pamuncak Sati dahulu kini Bagala Sultan Pamuncak nan Sati. Bendri Jamaris Sultan Pamuncak nan Sati dahulu kini Bagala Tuanku Pamuncak nan Sati. Sagalo nan tacurai nan papah di Aceh Cako minta dikakalaweh di rantang panjang satatangan gala pusako beliau. Kok kabukit minta samo dibawa mendaki, kok kalurah minta samo dibawa menurun. Kok basuwo di labuh nanani minta disau-saukan di tantangan gala pusako beliau. Dan khusus kepada Inyak Datuk Pamuncak nan Sati. Kok basobok ranyah kusik di kampung Jonagari, kok kusik minta dibawa samo menyelesaikan. Karuah minta dibawa samo mempajaniakan. Kan be itu bana nang kelaluannya. Sawananya? Mayanya. Lain. Sa panjang buah punyangnya nang katangah nang tatuju kambo nang tajebak di muka rapek lagi dalam adek berpakai daun cepat besi. Tapi semantang pun be itu dia ambo lagi duduk di hadapan ini nang babasamu. Ambo payo patidukan ke beliau supaya menantinya ya. Ini kami kata beliau ya. Ambo pakai supaya menantinya. Oh, ini Datuk Maharajo.